Kanchas dikom caretaker sa tum New Delhi long terma state alam pen kache songda. Assam University Difu campus ang hub Niniapi Kampu Ponthu. Difu Government College Principal Dr. N.K. Sharma kacerek ng Jiang Ring. Kardom ada birda longpen nili birda thanbang sami Monica Milikpi non birdang tonpen arjuik tha. Kanchas dikom KSA Karsa lapen Ajira Roy asong pen New Delhi along ja concrete roxier ni article 244A alam pen autonomous state of Parman kachesong mate dharna padodam pusi Delhi pen kanyu salong birda wale. Article 244A tanker biang long lapen di mahasa opan autonomous state na pinang popu Kanchas dikom KSA Karsa lapen Ajira Roy asong atum ke hang padosi New Delhi along ja concrete roxier ni kachesong mate dharna padodam kachesong hong jai long MP Horen Singh be alang lita chetong dun. Aprang bahini MPL tum ke claim clear joining si article 244A tanker biang long lapen di mahasa autonomous state kilong jia phan katikum tukok pusi alang libirta ke amham phanga phan pachini. Alang liputhot parliament along hempre kalam parnodun bom chiputa ningje halapu union hemrit kelang state minister G Kisan Reddy pen article 244A teng karbiang long lapen lima sau phan autonomous state ki PG alam awelang pusi MP Horen Singh be session along karju alam than pachini 33 साल बाद उसको इन्वॉल्व नहीं किया गया है, आपकी मांगे नहीं मानी गई है। जो एक समझौता हुआ था आपके असम में, मेघालय में समझौता हुआ था, उसकी अवहेलना सभी सरकारों ने की है 33 साल के अंदर। आप सिटिंग पार्टी के MP भी हैं और अब आप क्या सोच रहे हैं कि क्या आपकी पार्टी इसको अब की बार आपकी मांग मान लेगी? मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये विशेष को लेकर, ये मुद्दा को लेकर बातचीत किया है और इस साल की मार्च महीने 19 तारीख प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है और हम लोग एक मेमोरेंडम साबित किया और इस मेमोरेंडम में ऐसा लिखा हुआ है कि जल्दी से ये समस्या जो राजनीतिक समस्या है, उस समस्या का समाधान करने के लिए हमारा ये मोदी जी का सरकार प्रयास करना चाहिए, तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, ये लेकर हम लोग एक मेमोरेंडम दिया है। और मुझे उम्मीद है कि ये, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार है, भारत का संविधान में ही है, हम लोग संविधान का बाहर का जो मांग, ये ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो मांग है हमारा, ऐसी क्या मजबूरी रही होगी तो 33 साल में अब तक किसी ने आपकी मांगे नहीं मानी? मजबूरी मतलब यही होगा कि मेरा पहले जो सांसद बन के आया इधर में, वो लोग उसी समय में इस विशेष को लेकर वो संसद में पार्लियामेंट सेशन में जो ये प्रश्न नहीं किया होगा, इसलिए यहाँ का जो नेता है, जो सरकार है, वो उसका जानकारी नहीं है, शायद इसके लिए ये समय लिया है। लेकिन इस बार जनता ने इस मुद्दे को ऊपर लेकर आगे रखकर हमको जिताया है और इस मुद्दे को पूरे करने के लिए मैं संसद में जो भी कदम उठाना होगा मैं कदम जरूर। सर सेशन इस समय चल रहा है, तो क्या ये मांगे लेकर के आप 1-2 दिन में संसद में रखेंगे अपनी मांगों को? नहीं, मैं तो इस महीने 4 तारीख को भी रखा है मैंने। अच्छा। हाँ, मैंने रखा है संसद में, मैंने ये विशेष लेकर स्पीकर जी को मैंने पूछा है, थ्रू स्पीकर मैंने पूछा है और इसका जो प्रश्न का उत्तर है ना, ये भी मुझे मिला है और शायद आज भी होगा, आज भी ये मेरा प्रश्नों का उत्तर आज भी आएगा। अगर ये प्रश्न से लेकर अगर कुछ कार्रवाई नहीं किया तो फिर मैं संसद के अंदर में जो कुछ करना है मैं करूँगा संसद में। बहुत बहुत धन्यवाद। Assam University Difu Campus Student Union atupen Assam University Difu Campus ke damtang jakhong ni phaikre phor ni pen kangkira sai dengsi jakhong ni phaikre troxier ni ani kasam por phai plia por pen ang hap kangpu ponthu birta nangle
Assam University Difu Campus Physics Department long Laboratory Assistant ang hoyapan interview ki PSI padupon lo sitame satlang ki piang thek paklang clear prangpen inut Jayanta Sarkar Bobang Phuapan Joy pen appointment ki pidera puthak Assam University Difu Campus Student Union atum chelangsi University ang hap check lo lapen la so puthak a hok pet pen kilang katar lip aweti ki ingpu pe besi pachini ponlo aron re pen Jayanta Sarkar aphan appointment ki pie puthak kelang tarlip ji aphan Assam University Silchar pen committee sengsi kelang ke tarlip asai kapadupon boma jok jakhong ni phai kre troxier ni ani kang sampo phai plia por pen kang hap check aing hap kang pu pon tho birta ribdun long Difu Government College Principal Dr. N.K. Sharma aphan Karbi Anglong Thomas Council pen katerek alam toy mate transfer order pidera phita chaparo ka pen man ke do Guwahati High Court pen Karbi Anglong Thomas Council pen ke katerek jiaja kong ave pu case ki pidera jo ke do kapathir thiba birta jakhong ni bhai kre troxier ni katu sa hemalong birtang le Alang Likipia case number WPC 3062/14 Henlo Labang Soalam Surinia Krena Kep Aninkan Hampanga Song KSA KSU Pen Chenglok Song in Koi Sitting Room Si KSA Simian Asai Hemalong Chingwai Pen Bidirilo Laso Kaching Bai Ateng Pen KSA Mai Pusimian Rongpar KSA Long Popen Barnabas Killing Lapen Long Sing Teronatum Guwahati and Palidam Si Lawyer Tum Pen Chingwai Lo Laso Kaching Bai Along Guwahati High Court Advocate Ruby Singh Ronghang Lapen Jerdin Rong Pipia Tum Chingwai Sarpen DGC SUS Hin Pen Anjana Bepi Lapen Jiwon Bay Atumamen Pen Kachedan Jiaphan Che Jogdunlo Kache Jogduna case number IA number 3699/18 Henlo Laso Tenke Chenga Hutpen Keton A KSAMI Pusimian Rong Phar Lapen Advocate Ruby Singh Rong Hang Tum Henlo Laso Long Sing Teron Ta Bidi Sore Chepachoy Dunbom Lapen Penangan Atum hearing Bombang Bompen hearing along Judge Bang So Dapen Surinia Kriplia case Kupisi Donan Tapajunune Deplo Pajut Serak Nampo Puning Jesi Pai Inquiry Sierni Assam Government Pen Kipiperek IFD Fit Pachipitoy Lapen Karbi Anglong Thomas Council Pen NK Sarma Aphan Katerek Jiaja Kong Doma Avema Council Pen Kachipaklang Dunjia Phanta Lamtoy Pibusi Guwahati High Court Advocate Ruby Singh Ronghang Pen Pachini Bangso case pai chiklo ni phai inquiry siar ni hearing do po lapen la sor ni amal bangso case kapajura phansi court ke matha lokuta angthek keklang je phan matha mere non ke langnang je bangke Karbianglong Thomas Council jongsi NK Sarma phan katerek je jakong do puchapaklang theglo pulote bangso ar ni amatsi NK Sarma ke kachetrek nang je lam toy court pensi pidet po sita council of harman pen kachedan dun jia phan methang mesen advocate chenep thunang jilang puta advocate Ruby Singh Ronghang pen pachini thu non amat ke Ruby Singh Ronghang si chedandun bomlo isi ning ke duk abang ke kai ke da council advocate ke chetong dunde lapen non jong le thota cheklang dunde lason RD pavedetsi dam bomlo laso pura Karbianglong Thomas Council Higher Education IEM Jagat Singh Intida RDM lo normal so por phan birta moin to poiksna Come live, come and test drive Nissan New Star India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors, authorized dealer of Nissan, 80 Road, Kutikala, opposite number 2 Petrol Pump, Hypergaon, Nagaon, 78200 Assam. With attractive offers of the month, Microactive, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XL Dio special offers up to 2 lakh. Along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact Sales Consultant Bisnu Tiso 9365 454415 9954 793905. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School Difu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88 008 or 0789 61
69021. Atokimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, flasks, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Atokimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, upthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo Pipotod Birda along Wang Twiglo. Difu Assam Hills Medical College and Research Institute along Kethom. Lapen Plia Warang Hoi Karbiang Long Inglong Akea Pansi, Binangji Pusi Birda Maipen ASDC Songja Tum Sorkarapan Kehang Pado. Difu Assam Hills Medical College and Research Institute along Warang Anghoi Kiraikom Aputhak ASDC Pen Ning ke dogde ki phophe alam ja concrete roxiani birta ki ap aham phanga phan phan pachini BJP ateng ke inglong akai Karbi Dimasa rengma na pen akaprek inglong akai pion chokidar claim ji aphan apuna jak abe Medical College ingputa po bonta inglong akai aphan Voreng Anghoi Kirai Chokje ASDC Asongja Daniel Teron na pen Chonjoy Kiling atum Medical College along inglong akai aphan pinangan Anghoi Rairi puta ningje ASDC Asongja atum ningje thulo Difu Assam Hills Medical College and Research Institute along Inglong Akai Phan Voreng Anghoi Pek Nangji Brahmaputra Borak Medical College along Tong Voreng Madisapuri nang Pinangji Putong ke Hangkali Difu Medical College along Principal nang Pinangji Puta Hangdunde Grade 3rd dapen Grade 4th aworeng anchot ke Hangdun Puta alang litum ningje thu Karbi Anglong ariso atum Voreng ka Vekaduria Jokti South India nana chongda chutilo tam nang koklo puta ASDC Asongja atum peningje. His duty is to compel the government to take cabinet decision for creation of autonomous states and then place a bill in parliament. Nasabang matini tempo bangke. Halang exact alang claim nang ibinaw bangke. Parliament along
ke ningye dun alama bangke already aprang-prang MP tenta SCR ni ningye dun elo lake nasi government atum ta chini lo kachini si election hut anta vote nang pinong state nang pipo pu ras napsi kompromis long pop ke kachini potlo mati lase nono bangke alang bangke hadake fourth fifth time bangke lake ningye dun ke lake it is just like carrying coal to Newcastle kado wetan koila dopi kuchini lo Newcastle lo ke England lo sahadak se koila ki pon na India koila lo ne Germany koila lo ne USA koila lo ne langsung banggalang klaim klaim nanya palang iklan nanya bangke government upon convince no cabinet decision pe and then bill place no mati hala bang kisi latung klaim klaim depo labang so bangke written question se karjuma kopi malah chini written pulote ara bang non bangke reaction na mati lake this has reflected the negative attitude of the present BJP government on the issue of autonomous state. Negative po bangga seklang dak nomati. It is time for the BJP of Karbi Anglong and Hills to react on this issue. SCC has already reacted. SCC tum react nomati repeatedly. So it is time for the BJP of Karbi Anglong and Hills to give their reaction. Best reaction bangke to resign from BJP. They should resign from BJP because these people have joined BJP on the issue of autonomous state and not on other issues. Itu grade 3 level, grade 4 alam cak. La anta non reservation awake protected. Reserve driver posta nil, ST Hills Prime. Pion posta nil. Puluh tak akan preka post ke puluh mati. Masa labang sobang, asal medical college ke anak dia bangke lagi. Karbi Anglong lah pen insus arat sampai legal. Labang sobang ke plain district asal outside Karbi Anglong lah pen insus sepat. Tak Guwahati dah medical college do Dibrugarh tak do Silchar tak do non ke Ajurhat tak do Tezpur tak do Barpeta tak do. Kalau ayah lagi ili purunde madi Sakuria lah. Masih dag nang bilo dag abang ta nona tengah bangke hongdung dia bangke apos masih awi fourth grade dan third grade long dah ST Hills sepan ke. Nah lo begitu. So pasti that employment opportunities away po opportunity don pinyang pergi South India karena kok lumati along kapag dalam kok lumati masih lapang sobang der aku atun yung si harap atun ben cingkira paking ke dulu talaga sa medical college nang kibige mo se kacalang tala sampot se kacalang tala sampot ko Karbi Anglong lapan yang sil sa patient nang kata ke long road dulu treatment di mana idam punya di Mapur lo, Silong lo, Guwahati lo, private along idam punya. Langsung bang sikit. Tuliram rohang pen Himanta Biswa Sarma bangke jirpo connection maha tangka maha connection lasup kanan so. Ati daga Himanta Biswa Sarma le claim nang ni prote claim le deti laso. Ba Himanta Biswa Sarma le laso kam claim na ku prote khalas claim uncho. Ning hang tem damtang apor parliament nang forensik be lampan ninje dulu da Himanta Biswa Sarma appointment NPC 0 award nang lampan ninje drama gitu. Ate model code of conduct last Lok Sabha election na hud Doko ka phita. model code of conduct doko ka phita hemprek ke hanga drama claim dam na. Ada ke ang ton pensi dulu Karbi Anglong tim Karbi Anglong potong si even Elvin Teron alang tung si dulu hala bang hang bu cepat lah ya Francis a drafting ta Elvin Teron masih drafting mati Lahoren sing be parliament long lameni itu bang si ang ton pen Himanta Biswa Sarma political package ason si da Karbi Anglong hills area long bang nang si pincho kasi pinap ke lang kita unofficial official lata tangdak pameme tak ke ongdung amuni tum chini dun lo ninje prai lo la se ni tum SDC party be da chini dun tuhan invite abe pen information abe urute ni tum ben ko pine ke hang kang tum kini ni tum kang tum asom sita itu ke tongung thek the jelam the bang ke hauda ke official alang protocol official lahain nang che toite
itu appointment system duji ne vele lahai thang itu har pachini ole si party ben kugang tu wang lahan hem break ke hang drama pen chenglo non medical college all India basis pen putela so non samasi chu kalilang la bang kasi non ke upgrade to an maga dam nahi banda damune degrade si wangji rar bhange thano bang ke di full civil hospital si upgrade det po upgrade chot po lam hills medical college alar bang ke di full medical college si pinchong po alang lagi ninje si bangkwan na doktor lo dangalang toji hala bang so putha la pen non da advertisement pen siklang da je NT STH mane dak local people la phana ma ke respect of pin pen si recruitment ji advertisement ki pilong tak klang da ha so bang ke itu kininje ji kang tu bang ke ningduk cepak klang kang tu dak local medical college isi nang doji pusita dak local karbia tu inglo so tu dak advertisement ki pieteng pulote job oriented puno ajana pusolong tak ke handung dia war saya be ati reservation dia reservation ta akaprek inglo so kali tu mansi ke o bangke rai piro inglo so bek atu man bangke thongke bra thok siang mo ban bangke isi hini na so lapu even nurse tenang dia bang gawe tenana di melong bangke inglo so farman na bi masih bi ponte jadi pinable bangji pu theblor sitame oi fit sitame nilitum ke lake ninduk no imoto biso soba ningke hangat teng mendang nang klem tabaran bangke karbiang ngora batu kroidun wer thekthi hala bangso thaksi ni jepak lang Difu Municipal Board Lapen Self Group Federation natum chelangsi ja concrete roxia ni Difu alang roi lapen angkungkung karko karpek pen kasalo kasai padu Dipu rong sopi lapen dipu alang roi aphan kapalang me apolon kipia siding si ja concrete roxia dap Dipu Municipal pen karko karpek asai klempon Dipu alang roi lapen dipu alang roi akung karko karpek amualong Self Group Federation atumta chitodun Lotika cinema adung ingchin adolong arum pen dipu alang roi kasaur hormu arkok arpeksi pangthie dipu alang roi akung munit kidam atwara bangke Self Group asapi martum si salokpon Self Group pen tong eklam kon ma mati federation hin pen ma mati town committee pen hin town committee hin chairman pen executive engineer to besi program and po pini bangke la town arkok ru ya pen ke lang roi kasapa so program kasi itu federation kita 11 ta federation Kuton tanglo kasi ana federation kata men aju masih tong ede lo tu mi se program ta en pon masih hang ok yun ede lo sita ni timut an ke hang lo bangket federation recipian bangket bang sirket la son ke taki tong kasi kam pen na town ar lu la bazar lu tong pangthir chapna mate along apreka hi long kar pini ya bangke bazar lu bazar lo nang lu peta kam pun se cheng lo ni ti tu ke la si bazar lu ana bang si pini bangke na lang roi pe na pela bazar lu peta kam pun se cheng lo apori ataji lo ke se cheng pini la so ma tu ke ten kana por skang tonic ko ni tum kang ton ke la roi bang la ke ter du ana dak titik putai te nalu tum pini la bang so sai ke teng pen pini town te plon te abeng to kolam nalu tum puthot pena pal me ke chikem je su ke ma thadon o pena ba bang ke hala himonto bisa sorma bang ni program ta do pena ma do ede ta hai sida tang ni an ke ter du an ta ni tum ne town committee pen hadai ta he ingrum o son si ta so puthak dek pon bo la si ako chikle pot thule po son si adulok Ada berda bangela ponsi kang ton paniglo dome thakme kurang thu